Chinsa nigo charagira Isato chiabona mogorobo manchu murigererie keronkwege na nogenderete kwegokia asokubwatie EMEROBERIO ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii okwarigania SMS Amayia manyaina kwariganiria senchira erejo bwekiranu kerongo kunyoro na sensemo ya Facebook nabo kugendera gotonyoro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyoro wetra Ndizi TV News asomutandao Twitter wetra @Ndizi TV News ere togendera usanga nabo igo kwemanyia amange ere Everline Osero tokubwatira nere Joshua Auta kwene kebuna wekera sensemo imanyererio kabana intoi komoerio Kokwarga ntoya chaka senchira yobwekirano korwase county ya Kisii wase MCA we ward ya ICHUNI weekly siocha abeirega kwenekia ogo chakiwa kubwa gachwech para ase ward yo brenchira ya moyo ikirania chira chiare abetega kulera abamenyi bense meyo chinga kichech campaign okwana chinga kiechio siocha nigaberega kumwakira mbiya umugavana we county ya Kisii ase EMEROBERIO au ya magendero askiri abaenekeirie abamenyi be ward yo nanigara chwekirania EMEROBERIO yonsi eria betega kuria chira chingaki arenge kuria chikura amange nigo twariganire no murikeito Mildred Momanyi Omo MCA we ward ya ICHUNI weekly siocha nigo achakia omorobuli bokorosia epara ya nyandoche ibere mwembe eyo ere egekagia kilomita ibere bunenchera yemo yogo ikirania chira chiria alierete abamenyi bense meyo engaki echi campaign aseboigo akera omugavana bwe county ya Kisii Simba arati ngambu ya mono asogo chakia EMEROBERIO engabune yeiga nariete ira ndino mo muri rero na nyaro ikirania ire sinje na barete contractor yera bwe korosia epare ase kerege keiga inde omosogo munyara kana boko bya ase pari ngira ndio mugavana ito simarate ngambi yamuno asinyacho bigabions pigo byanyari kana sinyacho ngabwae turino kwegeno konenga guchumutuga gano nyara ture tukubwata no korra abantu baito magendra yara manene wetra se pachete gatuetetie ase wike ya moyetra se bumbe ya Kisii County ara gotebya bana injinga igasi gochikaboge gokorekana igane gasi yabo go ikaboge bakorigereria gekogera gwikiga sinyare ko bage okorekana gasi yerengiye parero siku yerengiye clearance yebe bya fuminero siku bya na drainage works yakorengiye na bituranya ariko nyoranga tukubate parera nyare ko tumeka sama tukara matambe nigo omo MCA abolia abamenyi be ward yo kwene kyabuna epare yongo chikoroswa erebuya asobwekiranu aseboigo ababolia aba contractor uchakorosya epare yo kolengana nelichiko aseboigo nigo ababolia abamenyi bensemeyo uchakonyora chibasali asechiabisi chechi ward ringa twafwana ne contractor twamote expectations chito nabarai expectations chia gavana ito na expectations chia abantu baga igabonspi ne bare wenrete rege korosu abamenye abo batabisa omogokobo nigo bairaneria ngambia asebo igo babolia guchokonyurwa engaki epari yegenderete koroswa ase okugorigwa ebintu au biribi korosya epara bunenchera ya moyo kuba emeremo nayo ni ngambia mono ase ngencho ngase myaka yarire yabeire menge yarire guchimaga gaiga twabere tokwebusana ase pari yontoranyero asererwa ase myaka menge abantu babere bakorera nakorera sana nekero mweshimiwa arenge kori gichikura kishadi epare yenera atumigete seitoga igasokonyora chikura igase ngencho twamoete chikura twarorirenga nabwate gangenene yogo chikotoroserie pare chikogotangwa tatore twabasa moto igasiye andi moto gori neki smithing on toras kituka cheto kakiwe contractor motu eba motu nyore ala front motu nyora sama go kairende epare yeiga twanye yabera matuka mange to sumbwete bano go tware ko sabanga omoinjinia arosie pare yebuyanyi beka makarabati na ndabe ko moro muisaine elinda yerosie agendere gutumika sogo sombe misikuru mana matoke ne mezi Kuripotalia igetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.
Miamono omuriketo Mildred Momanya se oroboti ororikiranu gati amamenyi korwa se county ya Nyamira nigo basangire ebirengerere byabo magega ya eri gose yo muswada wetibesa wetu wako bari chikomense ya Kenya na kubekwese inumura iwense Dr. William Samoei Ruto abange babo nigo barokanire kwamereria wetu wako muswada yo asekere abatebire bunanigo obugima bwo Bakenya bogenderete gokunga na igama chikali abekira sumuswada yo nigara chikogendereria barabwo wetera chinga kichingongu sebagosereirie gochia gosoka para na gokora okurubekana nonya nabo nigo egatia bamenyi bande babeire bako kiregetamukirikyo na atana nigo baganetie amaonchorere ya magendero korokana imeyense ya Kenya murikiti korwa se county ya Nyamira job manki no roboti urwaso wikirano nigo muraiwense Dr. William Ruto abagakobeka essay asirichiko ria finance bill irirairere okomente kakwebango asegatie binto nabo igo ekikereire abakoli emeremo kunacho ebango yo kwagacha chinyumba nigegati abamenyi be county Nyamira bagikeirie engane yo gwechuwe finance bill na kobekwa essay ni muraiwense Dr. William Ruto na gote ababono nigo bare ange asokorobekana igoro enganeye gotogo soka tokora manda mana kabisa ke korani to wetete ndamona batakeire because the government teli gotegera mwananchi wa kawaida ande bona yasumira mwananchi teli go exist as a current as a Kenya iga egendo yoga sabatu igutakira next month intuna manda mono toko genda chisuguri chiri bakane tena to kujibeka ireko onyege ko jikorwa jikorugera jibe metu itonga bakwanire mampie nga tujibolie bajikorugera metu indundo yale barugere na kende kana toikote asebate banigo bali no gwichana okonene asenge njo gwechigwa enganeye asebate bambaroche buna nechikuirera okonga mono kubugima oche esukari gake tokora ti 300 twatebe tikwe kwirende ne bintombi mbigweti mono na orenga in fact umurayo ito no muya yebono mna cheterende abwatekero lakini bona jira jiria tulierete in fact chiachirense unabona mochumbo ito twachora ma uyo kuru Stephen Mugaka agarera agatutebinge gente kyo tindugo gietia akteba ngakwire na saba na inchi bakomukari taeti na eta Nyamira ito kondio no ni mwete Nyamira atoborie agaetie gente kyo ere ntomo kanyete ense moyende mba okoboko ebilieye na goteba nechikoreta amonchererio ase uchumi ya Kenya njabona ngo support serikali yetu nambia ndrete gasi yaye ase nchibesa nchialinge kiganja pi ngakibaswe tobisi jendo chembia ndrete gasi yauna bagasi ne konyago to teji tax chinachwe china masikani na bali bakona maandamano tiba na maandamano na masikani president yetu William Ruto tari gochiko kabesa chibesa koruisiko aje gotoretera gaiga ana comment teni omongwano yo Uhuru Kenyatta kera sogete ko obisi ga soka ne chibesa Jones P akakabesa chi deni ekero Mwai Kibaki arweta obisi ga arweta raga tige deni ya 1 trillion Uhuru asogire ko obisi ojire ne deni otigire deni Kenya tubwate deni ya 3 trillion bono musikolio kane tari go kabesa deni igata getenga tigatona chwe tax egera tuakane deni to gwakane deni Kenya be free egera tujikonyora ebinto bichikogwa bamusabo muraiwense Dr. William Ruto ne serikali yense ya Kenya kurigereria enganeye elia kabere elinde korobereria abakenya amagimabo bono njenara kotabanga gakiesa barai baitu ese ba abana inji bense mota kokura baminto gaki torore ngakinya sa kuna no murayo yo elinde tonyoro gonchoreria serikali yawente rigereria buya era rigereria muchando mwananchi abwate na ndi anjera ne birengari byo mwananchi anyo mwananchi gakorere njara aba banjera ne gaki mwananchi na renja ebyo nabyo ebirengereri bamenyi be county Nyamira aseba beri bahokwanira ogwechi we finance bill asegati abo babere bakogikeria enganeye asense moyende baba bakwa enganeye okoboko gingo reporter ya Ndizi TV korwa se county Nyamira job maangi Miamono murikeito job manki asorobotirikiranu korwa se county ya Nyamira manchi muri ne chinga kiechoni gabakenya bagenderete kuboriwa kwene kyabuna nko yarigani bare asobogi mobokongu burebosyo ayangorengana no mu bishop Nemuel Mumanyi wino anyana bote birebuna ebirengererie binge by'abakenya nigo bidya tuguteretware ne committee yechibesa yebungenene ekyoge tariye tambukirekia asaganira abakenya kwene kya gose barai kwene kyabuna bwatirane bara Abakenya EMEROBERIO erio kotegerera ebirengerero byabo nabo igo amagani yabo Abakenya mbatemete sana gukwanira iguru
ye increase percentage ya 16%. 16% eyo eyangete koiranigwa ebe nonye nane baka ye maintain koba 16% ya fax ne tax. Bona bintu byakindire umugati bona ngo kigogenda ole gose 250 esukari egenda 300 petroli eyere petroli diesel ama gutetaya na arago tumeka aziki manufacturers. Bona kire ngende kugokina kire amoyo ngojigokinare mbeu ngojigokinere oboremi mbojigotaka bono kibesa kinyinge iyone goja goika asa abantu bagokwama. Actually ekero okona jomuragia ekegusita goteba okora rengereria bona makuta ngokinare makuta ga okina kire ngende gegokina transport ekine amaguri yakine bona abantu mbere kuja kwarana abantu bakwarana igobono ino marembe to kwata Kenya inero independence iwono independence steyo ndito algo tebaiga even though pili ya baira appendix ya be cruise still it can be looked at. That is why in law to kwata ke drigo go appeal. Kenyans are going to appeal against their appendix a financial bill so that the EBIRENGERERIO so nchirerengia abantu bonsi bayiseneke tomenye ubugi bana bantu ko yari gutana maguru bono montana kya gutara koru tatabe koru Migori kago cha Kisii gose koru Kisii go Migori ta ko nyara igori. Togotkana nayo nigo chikanisa chigenderete kuboriwa kwenekia bunango bachirasu mustari mutu asogosabira omurembe nabo igo amagendero imeyense ya Kenya gukwana chingaki echo nigo uyo kabeire omomeya se county ya Kisii Samuel Nyangeso abeire gakoboria abarai bonsi kurwase chikanisa kwenekia bunango bwatebare egetambukirekia gusekobe kiorokereri kirekia guchiasaba Kenya ase okurandia enchire bwenerete natari yogosiria abakenya yani yakwana chingaki enekia ogochakiwa kwe albamu ya matera ye kwaya ye kanisa ye Adventista ya Ekyoga eyogotoka ase sub county ya Kisii South imeye county ya Kisii unatokumani wanu murikeito Brighton Makori. Abakristo nigo bono banyarire bagosemiwa akoba maiso na gwitanga kuruwase chikanisa chirikira abechi kwegeri amangana yobolimo. Ile spirit tayari imeingia. Watu wengine wameanza kutumia kanisa kwa kuleta mafundisho na mambo kadhaa ambao shetani anawatumia hata kufanya wale ambao ni wa Mungu kuweza kuingia katika hali mbaya. Umesikia hata kanisa letu la Kiadventista na makanisa mengine kuna watu wamekuja na mafundisho ya kuanza kuambia watu kuna kanisa linaenda linafanya watu kama ni mgonjwa ataombewa atatibiwa, kumbe huko wanahitaji kuwachukua na wengine mlisikia wameenda kutolewa viungu. Nigamendrebuna naonye kanisa kere sabantu bagotamana konyora obokonyi. Ni wakati wa hatari kama kanisa, ni wakati wa hatari kama taifa ambapo sasa watu wameona ya kwamba amani ni kanisa na wameanza kutumia kanisa kwa njia mbaya. Kwa hivyo tunahitaji maombi ya kweli. Waigo Nyangeso niganyarire kuboria abakristo bonsi ikwende kibunango sabira barense ya Kenya. Bila kuwa na amani hatutakuwa na kuabudu kwa aina hii. Kwaya hazitakuwa zikiimba, hatutahubiri injili. Tuombe amani katika nchi yetu ya Kenya. Na tunaposema kuomba amani ni kumaanisha kule kiongozi ambaye tayari Mungu amemchagua kuwa kiongozi wa nchi. Ni lazima sisi zote bila kuzingatia misingi yote ya siasa amalini kwa sababu tayari Mungu amemweka pale. Nonye Kenya kegenderete gwetera makongu igoro yo uchumi gosarekani go Nyangesa nyareka watabuna kuwa magumu, na hii haitawezekana tu kwa kiongozi wa nchi peke yake na viongozi wengine ambao wako pamoja naye, lakini pia kwa maombi yenu, kwa maombi ya watu wa kanisa zetu zote na taifa kwa jumla, Mungu ataweza kuwezesha sisi kuwa na uchumi ambayo itakao fanya sisi kuendelea katika kazi ya Mungu na pia katika watoto wetu na mambo mengine ambayo ni ya maana katika maisha tunayoishi sasa hivi. Igoro yokongusana na gati ye county ya Kisii amo neria Nyamira. Tuko na viongozi wawili
ambao tunajua ya kwamba kama governors wetu tunahitaji kuwaombea, kwa sababu maendeleo yote na yale ambayo tunahitaji kufanya kama community ya hapa Gusii, tunahitaji hawa Mungu awaongoza hawa wawili, Nyalibo pamoja na Arati. Asame ndirebu na ukungusana na ukuongo takiri watanana Gusii o Nyamira mo ni county ya Kisii. Na huu mzozo wako nao ombea mzozo huu uko kati ya Kisii na Nyamira, ili waweze kusikizana, kwa sababu sisi ni jamii moja ya Gusii. Kanisa mwahitaji pia kuweka ombi pale. Juzi kulikuwa na mzozo ambao sio mzuri. Kuna wazee wamewekwa pale, tuwaombee Mungu awapatie hekima, waweze kuombea, waweze kutoa maagizo na waweze kukata kauli ambao itakaoleta amani katika community yetu ya hapa Gusii. Ariga kubori abarai kubeka EMEROBERIO ya bene kwenda kiuna ngosira bale ebyewa viongozi wawili na viongozi wengine wakiwa wajumbe MCA na wengine. Kwaya kama hizi ambazo ziko katika madhehebu mbalimbali na wengine ambao Mungu amepeana vipawa kwao. Hivi vipawa haviwezi kutokea na hatuwezi kurealize hizi vipawa ikiwa viongozi hawatasaidia. Ripoti ligeta seni Candice TV, Eredariane, Brighton, Makori. Mia mwana umurikeito Brighton Makori ase oroboti oruru ikirano togotikana nayo nigo ikamati y'abawaziri yabereye wikero ko iwana ochako chora ikamati iyo irachigotenera kurigereria mangana ya madeni koru mwaka bw'ekibibere na isano wiko mwaka bw'ekibibere na 2022 okwana sege kareki abage korawa no murai wense Dr. William Samoei Ruto ase nyumba y'obura ya State House mu Nairobi nigo abawaziri abo batebuna madeni ayo nigagenderete koreta umuchano munene bwokwirania magega AMAGENDERERO wikabano nigo amadeni y'eshiringi 1 bilioni 53 arororo kuri umwaka yo bw'ekibibere iko mwaka bw'ekibibere na 2022 na madeni arase county nigari wetani shiringi 1 bilioni 59. Habara ikorwa sebo bwa AZIMIO la umoja wa Kenya nigo bagenderete kugikiria EMEROBERIO ya serikali asogota no kuneria abakenya obusibuli bwabo na nene kubeka obugima bw'abakenya sako nkuko bwatikana no komenta kwa magori y'ebinto egati yayande okwana chinga kibakoro OMOSANGEREREKANO ase egeti ya kamkundi me yo mu Nairobi niga baraya gusomura ibeki amakia ODM Raila Amolo Odinga asingerera kogania abakenya kwenekia bunati bali wakana ebango wika serikali ya Kenya kwanza yabereke gotegerera ekirero kyabo. Let us embrace tax boycotts. Let us deny route to the fuel tax by limiting consumption of petrol and diesel. One way to do this is to carpool. Let us arrange to make regular journeys in a single vehicle whenever possible. Give each other a ride. Cut down on non-essential travel. Walk instead of driving whenever possible. I appeal to all employers to allow their workers time to walk to and from work. I appeal to matatu owners to support tax boycotts. While observing safety measures, maintain the current fare, but double your carrying capacity as part of the civil disobedience. Our police officers should support our call by allowing matatus to carry above capacity at current costs so that Kenyans can commute. I appeal to businesses to disable or avoid electronic tax registers, make nil returns on VAT, and instead give discounts to customers. This way, we shall recover the VAT Ruto is taking illegally through the fuel. I appeal to employers to ignore the punitive deductions of employee salary.
Gukwana chinga ky'omusangerekano yoni go omokonyi bumuraibo mu bwazimila umoja wa Kenya Martha Karua bagakumochia serikali ase goteba bunani neyo gusiria abakenya na ekyo batebiru na tibago chia wanchirana go ikabaineke buna abakenya babere bakonyora obusibure obwo gwekiraniwa kwa magani abo nigo ateba buna nigo serikali ya Kenya kwanza ebwatekerenga yo gusiria abakenya nena sokomenta amagori ebinto egentaganira abakenya gutwara erio yerimo nako enekia buna gusekuburia serikali goikirania amagani abo eri kwegendereria bya asamatwari busio. The Republic of Kenya has ceased to exist as we know it. In its place, we have a colonial exploitative regime which we must oppose. Na kwa hivyo sote tukubaliane ya kwamba Ruto must go. Ruto must sababu ameharibu demokrasia, ameharibu mali ya Wakenya. Hii serikali yaangalia maslahi ya wale mabonyenye na inasema wacha Wakenya wakufe njaa. Abaraya uboigoni gobaka na bororogo chigokora chingwana ne serikali ya Kenya kwanza buna yarobeire asbata na nigo barachi kubwatie emeroberio au gati yabo okogendera no korobekana ero kwamirerie emeroberio serikali ogotaka ne banko na boigo gusangirire ebirengererero by'abananchi kubwatikana nari abaganitie egati ya yandamange nonya naboni gomono baba bakugikiria ogwetiwa ko bari chiko kumuswada bwechibesa asbata buna bachumbe bonsi bali bagete kurayo wetia omoswado yo nigo barachiwakanira. Having imposed on us the punitive taxation measures contained in the Finance Act 2023 in complete disregard of our views, we declare an end to the bipartisan talks to which we had sent our delegation in the hope that Kenya Kwanza will show interest in resolving the pro-people issues, including the cost of living. It is time for action. Solution ya pili. From today, we embark on a campaign of defiance and civil disobedience, which will take different forms at different times, including refusal to pay taxes, whose aim is to force Mr. William Ruto's punitive regime to go home. We the people shall convene on the 7th day of July, Sabasaba Day 2023, which event will unveil a program for nationwide civil disobedience to force the Kenya regime home. We'll embark on a mass signature collection to signal the withdrawal of our sovereignty from officials of this illegitimate regime, including Mr. William Ruto. Togotikana nayo nigo ekamati etenereta mangana yo wachenu ase bungene ne serikali yarobeirie gokoro butki kubwatikana na mangana yo bukrumi gati ekiombe kya National Hospital Insurance Fund NHIF negati ekinyagetari cy'abantu nyene askire gotebekana buna nigo akinyagetari cy'abantu nyene cyarorokaniro konyeka keima kubwatikana no muroberio yo nigago chamagega y'abananchi abagutumika NHIF cards babere bakwenda se ekinyagetari serikali korendeti bakonyora obokoreri ekige kubairira barabwo kugenda ase kinyagetari cy'abantu nyene okwana kinga kichege ikaro nabo bisabonene ko rwase kyombekia NHIF nabo igo umurikyo munene ko rwase moyo chenu ari kimtai nigo abana kamati abateba na nigo baganeti gukora obutki bwemekegima ero kwene kyabuna obokoreri bwabere bokorongeiwa asensemo yobochenu. Intend to open an inquiry because Kenyans cannot be fleeced of their contributions. This committee will not watch as individuals within the NHIF mismanage the public money. NHIF is one of the key institutions that this government intends
to deliver on its universal health care. And as a committee, we'll ensure that we hold the NHIF accountable for that. How does NHIF identify such frauds? Do they have a risk? The audit department? All these things here, and one member also asked, what is the organization of this NHIF? Will then provide a more detail so that you're able to interrogate the NHIF and grind down to the finer details of where the loopholes are NHIF can be identified through this committee, and whether NHIF have taken Omo director antenenera ase kiombe gia Kenya Bureau of Standards KEBS estangari ritukolera nigabaga wekira nabo siobwe kamati eteneta mangana yobonchereria ebiwanda nabo igo ebiombe ase bungenene eriokoiraneria amaborio igoro yokubura wesukari chiringi emilioni yemo korwase esto aso muchakano bwo mwako yoiga. Would you like this committee to be convinced that having the seal, there was an assurance of security of the commodity? And if this was the case, what happened then? That at the time you came back, you left the same sealings there, but empty warehouses. I wish to answer as follows: that the warehouse was sealed. It was under seal, and from the documents I presented, you can even see the photos of the seal. So the warehouse was under seal, and therefore there was no need of somebody from KEBS to stand there. Na magega yoyo kabeiro mosairo monene bweri chiko Nordina jigochorwa koba omo director monene bwe kiombe kya National Intelligence Service nigobono ekamati ya bantu batano na babere abo bachoretwe aso kuba unengia bali baligetie ko irali bagari yaye Nordin Aj baba yabage wasiori wari tkolyale na wanchira benego chiago ikirania omuroberio yo batano babere abo ngamono mori kyo monene ase kiombe kya bakori emirimo Francis Atwoli Mary Kimonye, Shadrach Mose, Richard Donsongo Bush, Roslino Dede, Twali Babdala Mbarak, oyobo igo oromusio we kiombe kia gose kiombe getenerete obachorine chimbebe IBC, amo na Mary Adhiambo Maunku, nigo bakagere komochora omunyakirogobo, ase ara oyora chikoba tenera, ase omunyakirogobo ensemo yobo koreli we serekari Anthony Mushiri, abeirega kubaganya kwene kiabuna ngoro kiabare obwasioku oboene na boigo oboikranu chinga kichomuroberio yo. We are within the time frame of when the last DPP exited, which is provided for in the Act until when the new DPP is sworn in. They know that they need to move fast because, as we said, this is a critical office in the justice system. And the sooner they have the nominee in office, the better. So that would be a question that would be best answered by the selection panel. And until, as and when now they sit to convene and elect the chair of the selection panel and agree on the logistics, it will not be, we will not be able to answer your question. But they will do it as fast as possible. Nekero asejisemo OMS ya Kenya umuchando bw'umurakero beirego koenekiwa nigobono eserikali ya beirege kuiranira omurobero bwokubokia emirobero ya mache ase ensemo ya South Rift korengano murikyo munene ase ensemo ya irrigation Dr. Paul Rono nigaterebuna amatibo amanga senseme yoni garachie korosi wabuya nabo igogokorwa ero koenekia buna macha beire gakonyorekana asobwange nabo igasobwango kugima ase abamenyi besemeyo. When we talk about water management, I don't expect any further destruction of water infrastructure. And all contractors, be it road contractors, electricity contractors, contractors also who are doing fiber optic cable, and also contractors doing water infrastructure, should ensure that those pipes, be it meters, be it dams, are secured and protected and safeguarded from destruction, so that
the resources which mwananchi ya kawaida ametupea in form of taxpayers so that we can deploy this infrastructure are protected and will be seen as leaders, as responsible leaders for mwananchi. One of the projects that we celebrate Kewasco team and the Site Water Works is the Kimugu Water Project in Kericho. They have reliably informed us that they have done 99.9%, which is actually almost done as it is now. This water project will sort out Kericho town. It will also sort out almost all sections of Ainamoi sub-county. Nakorwa sensemo ye chigosori nigo embre nyinge yabage koenekiwa asomuchi obusongo yeyerera egosori eyo yarobere gokorekana litko lya rero gati ye club kya Shabana FC nabo igo MCF asegeti ye chigosori kya Gusii Stadium goteneniwa goikari litko lya ankyo Chinsa Isano Chiamambia ayangorengana nabateneri begosori eyo abobagania marigania bene kobaga gokorekana kwerio koirera gosori echo cheritko chia ankyo gokorekana asobwororo. Kwa majina naitwa Evans Mageka, mimi ndio katibu kwa FKF Kisii branch. Game ya leo tulikuwa na game Shabana versus MCF ambayo ilikuwa kick-off ilikuwa saa 9, lakini kwa sababu ya weather ama natural climates ambayo mvua imenyesha ilianza kuanzia saa 7:30 mpaka saa hii. Sasa as officials wa clubs wameelewana, hiyo game itakuwa rescheduled tomorrow at 11 kick-off. Hivi ndio naomba watu wetu, sio shida ni natural calamities ambayo imefanya hivyo. Na sheria ya mpira inasema kuwa kama mpira mvua ikikuwa mingi ama chochote, the alternative na kitu inafanya tunaweza the following day ndio mpira inaweka. Nataka kuomba mashabiki wetu wote, sisi tena watu wote wenye wamekuja. Mvua ni baraka, lakini nawaomba tena mkuje tu kesho. Game tumeiweka kesho saa 5 sababu tunaomba tu mvua ishe leo usiku. Muje kesho saa 5. Kesho nafikiri hatutawalipisha. Kesho mtu wewe kana receipt yako, njoo naye kwa gate, utaingia uone game yako. Labda bahati yetu ni kesho. Kwa hivyo nawaomba all fans all over the world, ujeni njoo ni kesho saa 4 saa 2 mmeingia, tusherekee ushindi wetu kesho. Mwanchumuliri wekiraiga nongo ikomoero wa Amayia ye Chinsa Isato asenchera ere yobekira nungo wakiranga mbia manaso gochora kobana inche na mbia manaso bari twabwatira na kwenekia mangana wekira asenchera ere yobekira nu AMAGENDERERO ya Ndizi TV gendra gotonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter wetra @Ndizi TV News iretogendra usanga na boigo kwemanyia amanke eri triane Everline Osero twabwatira na nere Joshua Auta kwenekia muna wekira sensemo y'ebimanyererio nere Petronira Mukeira nero eneke muna chibichanerio gichawe ikeire asenchira ya bene twarubo ligereri borobya nabo igo obotko borobotoerero.